Vanui gamtina kuki chate hozosi na bon chawin ni thapha ol tha December ni sim som thum Monday ni khuin zong ni tha Thusoh ngai kit hiti Thusoh ngai taw hiti kukin pi churchanpur KIC in December ni sim som thum tu ni khu chun gale tulum sunga zuiding le zuiloding thu ho avelin het sa thupun an bol kit ve hachi sa ol tha December ni sim som lego sang ni le som ni le thum ni khwa chule achi sa August ni sim thum sang ni le som ni le li ni khwa kukin pi churchanpur le ato khom pi ho kuki CSO ho adia kuki Chief Association churchanpur ho kuki khanglai lompi General Headquarter KSO KWU le KWOHR hon joint meeting resolution an la ho gale tulum sunga zuidinga an sei ho cha velin kukin pi churchanpurin mi pi ho heading in head sa thu phone hin bol kit ve gale tulum sunga koiman bazar la hian lang khusung veng sung chule hobung sung jing zong le zan Lenkhom le midnight service so chule charity so chule concert kiti ho abol theita loading hitin aphongdo kiduvin chule turf ground restaurant roadside cafe hole adangdang hon zanunga ahonova boina atuwa hile ama aman mo ki pudingo hitin zong kukin pi churchanpurin an phongdo tawvi kukin pi churchanpurin asebe na wachun izemti a thupun kinei ho na samo a zuilo oma boina atuwa hile ama aman mo ki pudingo chule achung thu ho hausale in pi in kitanding hitin zong phongdo tawvi chudabang thupun ho chu kuki Chief Association churchanpur hon zong tuni khuma ma chun an soda uven gale tol sunga kichep Golseh Golnop tournament ho function ho zan Lenkhom ho area sung le khusung ho a koiman abol thelo ding hitin kuki Chief Association in head sa tawvi kuki Chief Association churchanpur hon sebe na wachun hi chithupi hi nampi pan khom na le Kikhah tu na mun ho frontline la ho a galdova ho chule gale tula athiamang in le lo ki ha pi ho thu khom pi na le enam piu dam na ding deina ji a hin chuchi thupon ho chu gel kho chi a zui chi ding in kuki Chief Association churchanpur hon aphong do ve kuki Chief Association churchanpur hon sebe na wachun chuchi thupi zui lo ho chung thu ki tan ting le ama man mo ki pu ding hitin zong phong do vin chule chuchi thupi api ho chu gale tul ki chai ka sia chi pi ding le thutha au masang sia ki chi pi zom jing ding hitin kuki Chief Association churchanpur hon aphong do ve tuna banin gamdang Thusoh ho Israel Thusoh ho na ngayu hiti Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ta sada mon zia operation an kibol na chu lothing selin ki chaitan ama pan jong hu ahin hetai Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Gaza Strip Gamsunga gale tol chule Hezbollah thinoi mi hoto gale tol akido laita u chule hoti thinoi mi hoto akido laita uvin ama pan tam masalang ho anegu chagu case an neina case ho a Israel court khara chungthu tan na neiding agudu chu ama pa operation ki bolding zi chun court ho an khungai kit hitaw vi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi Israel Gamsunga dinga Israel Prime Minister hola Prime Minister mopuna posot pen hitan operation aki chai nung chun public ho mu theding in an holy min damlam mano hidan thu ho na phong do e Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi kumsom sagilenga athingtan Jerusalem Hadassah Center muna operation an kibol hi wangchun galitul laita mizaila kibuluna ho Israelin atu jing laita hi ji chun chuchi operation chu amel ma ho mizail pu ke jing song le builo hilding in leikunoi langa munbit lai ho ana bolo hitin Thusoh ki muchun aphong do e Hadassah Medical Center hon aseina wachun Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nat na cho tizadum be se hilodanin zong aphong do ve Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu tukum marsla sungchun hernia operation an kibolin sule ningkum July la sungjong chun alungchang nat na hozi in operation an kibolin pacemaker an topi o hitai Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu zani Sunday ni khwa operation an kibol hitan adam mo sunga Prime Minister mo puna puding chun acting Prime Minister dingin Justice Minister Yarif Levin anagonge Israel Hamas tinui mi hogal hi
October ni sim sagi sang ni le som ni le thum ni khwan ki pan hitan thasom le thali sung achi tan Hamas ting noi mi hon Israel mi ho mi sang le zani athau wa chule mi zani le som nga apui mang ziwa hi chi ga le tul hi an ki pan hi Israel sipai hon Hamas so ale thu naw wachun Palestine ting noi mi ho le Palestine mi tham ho Gaza Strip Gamsung cheng ho mi sang som li lenga le zali walin thina ato tawin chukit le mi lakhat le sangit wal akitong khataw witin Hamas Health Ministry hon phungdo tawwi Hamas ting noi mi hon Israel Gamsung bulu na dinga to gon asim ho cho kum sagi masanga ko na an sim panu hitan Israel gamgila ho a Israel sipai ho chalo na ho le gamgila ho a Israel government vaipo ho chalo na ho phata akhul silna anei nunguwa October ni sim sagi sang ni le som ni le thum ni khwa Israel chunga gal an bol panu hidanin Hamas to gon ho aki het do nung chun Thusoh mi hon chu chi thu ho chu hin so do tawwi Hamas ting noi mi hon thugu khul ho document khat sang ni le som ni kuma kisun khat akun chun Hamas ting noi mi hon Israel te security camera ho adi a sar Hanegev regional council le Eskelon Beats, Eskelon Tuipi Pamla ho akitu, camera ho, IP address an naisu hilu hidanin, suci Hamas so lekha chun an kisuni. Hamas ting noi mi hon October ni sim sagi, sang ni le som ni le thum ni khua, Israel Gamsung ablu masat pen ni khu chun. Camera IP address an naisa ho kum tamta sung, an vetli uwa, achin at saya ahead na umun. Eskelon Tuipi Pamla Kibbutz Kafar azamun chu, Hamas ting noi mi hon na satain anabulu uvi chule saar Hanegev area le Kibbutz Kafar azat chule Kibbutz Nahal Oz sukit le Kibbutz Mefelsim vela ho a security guard ho lease ho le security guard ho phone number ki sutna document khat jong anamudo otawvi Israel Gamsung bulu na dinga Hamas ting noi mi hon to ogon asim ho lekha pe gup dimse da kisun khat jong anamundo o hitai Hamas ting noi mi ho mi sangthum velin thakhata Israel Gamsung chu anabulu panu hidanin jong ki seye Israel Gamsung bulu na dinga ngan sia Hamas ting noi mi hon thugu hata ala khom jing se uzong hilowin Hamas ting noi mi ho Israel Gamsung bulu dinga angan si ho chu kum tamta an kithim su sa uvin training phatain an piwin elite commando tamta an sim da uvi Hamas ting noi mi hon Israel Gamsung abulu naw chungchang thu ho a Israel Defense Force ho Israel sipai hon khulchil na ani ta awang win Israel government in Commission of Inquiry sim do ding anom povin sule government vai po ho min mo zile thinlel no ji a Hamas ting noi mi hon Israel chunga gale tul ho anabol pa do hidana khulchil na ke bolding zong Israel government in aphal povi Israel intelligence Mossad ho akisei min thangle awang win Hamas ting noi mi hon Israel Gamsung Israel chunga gal abol diu cho Israel intelligence Mossad hon ahead masat lowo hite dinga gin cha da hi aji cho hichi Hamas ting noi mi hon Israel chunga gal tol abol diu chungchang thu ho Mossad in masa sele sa na nei khapovi tuni ho ading in Thusoh chanin ki chai tai Thusoh ngai ho zo sin bon chawin mangpha